Assalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Karena subscribe itu gratis, nggak boleh pelit-pelit ya. Oke, dadah. Lu pikir Andi ni sate do balik dia. Tidak pasal jauh do balik dah.
Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Alia. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.